Nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2026. Turagarutse nanone mu makuru agezweho aho ubu noneho ibintu byamaze kugera iwandabaga uvuga batarabona koko kugeza kuri ngubu. Amakuru aturuka hano mu karere ka Afurika y'Ibiyaga bigari aravuga ko u Rwanda rwugarijwe n'intambara, dore ko bamwe mu basanzwe bavuga kurwanya ubutegetsi bw'iki gihugu bakomeje gutegura ibikorwa byo kugaba igitero kuri iki gihugu nk'uko bivugwa, ndetse ngo ibi bikazatangira ku mutwe wa 23 M23. Uyu mutwe ukazaherwaho dore ko ushinjwa kuba inkingi y'iki gihugu ikumira kandi igahangara abo bari gutegura ibyo bitero. Leta y'u Rwanda yavuze ko izi neza kandi ifite amakuru y'uko uwo bita Kayumba Nyamwasa ndetse n'uwo bita Jean Luc Habyarimana hamwe n'umuryango we, hayongeraho ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na FDLR ngo baba bari gutegura igitero gikomeye cyane gishobora kugabwa kuri leta y'u Rwanda. Ibi rero ngo akaba ari nayo impamvu nyamukuru u Rwanda uvuga ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, abandi bakavuga ko byaba biri mu byihishe inyuma mu gukorana na FDLR ku ruhande Prito mu gukorana na M23 ku ruhande rw'u Rwanda mu bikorwa byo kurwanya FDLR. Icyakoza amakuru aturuka ku ruhande rwa Kinshasa yo ntago yemeranya n'ibyo, dore ko Kinshasa ivuga ko idajya ikorana na FDLR ndetse ibyishinjwa mu gukorana na Kayumba Nyamwasa mu mitwe nka FLN ndetse na FDLR hamwe n'umuhungu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Jean Luc Habyarimana ngo atari ukuri, ndetse bavuga ko badakorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ibyo ari byo u Rwanda rwashatse nk'impamvu yo gukomeza ubucukuzi ndetse n'ubujura bw'amabuye y'agaciro agaragara ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bw'ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga yuko iza gukomeza gukora ibikorwa byose bishoboka mu guhagarika ibyo bikorwa, dore ko kuri ubu amakuru avuga ko birimo ibihano bikomeje gusabwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangiye kugenda bimwe bishyirwa mu bikorwa, aho bivuga ko u Rwanda rushobora gutambamirwa kugeza ku nkunga ya gisirikare ruhabwa n'imiryango irimo umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi ndetse n'ibihugu bikomakomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba byahagarika inkunga yabyo bitanga ku ruhande rw'u Rwanda, bikavugamo n'ikigega mpuzamahanga cy'imari International Monetary Fund IMF ku nkunga kigenera u Rwanda, aho mu by'ukuri ikigo Oakland Institute kivuga ko izo nkunga zikwiye guhagarikwa. Ni ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko mu by'ukuri ibyo ari ukongera leta y'u Rwanda kongera imbaraga mu kugira uruhare muri ibyo bikorwa. Hari ubwoba bw'uko rero izo nkunga zose zishobora guhagarikwa mu gihe kandi ari na bimwe mu bihugu birimo nk'Ububiligi byari byaramaze gufatira u Rwanda ibihano bishobora gutuma ubukungu bw'u Rwanda buhungabana ndetse n'imibereho y'abatuye igihugu cy'u Rwanda ikaba yahungabana kubwo guhagarika izo nkunga zigiye zitandukanye zahabwaga iki gihugu, nk'uko mu by'ukuri aya makuru arimo kugenda atugeraho. Ibi bije mu gihe ibitero bya drones bikomeje ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si ibitero bya drone gusa, ahubwo hakomeje kugenda humvikana n'amasasu menshi cyane bivugwa ko ari abo muri M23 bahanganye na Wazalendo mu bice bigiye bitandukanye. Ibi bitero bikomeje kugenda byumvikana aha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, biri mu byatumye ikibazo cyongera kuzamuka ku ruhando mpuzamahanga, aho amakuru atugeraho avuga yuko ibyo bitero mu by'ukuri biri mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagendeho zivuga ko amasezerano n'intambwe zatewe zigamije kugarura amahoro byatumye aya masezerano asa nkaho yateshejwe agaciro. Ibyo kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikavuga ko zidashobora kubyemera, zakomeza ibikorwa byazo mu gutegura ndetse no mu gushyira mu bikorwa aya masezerano kugira ngo ahabwe agaciro, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zahagaritse ibyo bikorwa. Igitero gishobora kugabwa ku Rwanda n'abari kwishyira hamwe nicyo gikomeje guhangayikisha amwe mu makuru atangwa n'ibitangazamakuru ku byerekeranye n'iki gitero kirimo girategurwa. Aravuga ibijyanye n'ukwihuza kw'izi mpande zombi. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ngo ari gukorana n'umuryango wa Juvenal Habyarimana utuye mu Bufaransa ndetse na Faustin Kayumba Nyamwasa wa muri Afurika y'Epfo kugira ngo banoze ubufatanye mu bya gisirikare bugamije gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu Kayumba Nyamwasa ndetse na Juvenal Habyarimana
Jean Luc Habyarimana umuhungu wa Juvenal Habyarimana ngo nibo bari ku ruhembe rw'abagomba gutegura ibyo bikorwa byose ndetse bakanihuza FDLR. U Rwanda rukaba rwavuze ko rufite aya makuru ngo nkuko amakuru aturuka ku masoko atandukanye abivuga ngo uwo mugambi ubakiye ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bashaka kubaka ihuriro ryagutse ry'imitwe irwanya leta y'u Rwanda. Mu izingiro ry'uyu mugambi harimo umuhugu wa Habyarimana Jean Luc Habyarimana. Amakuru amugaragaza nk'umuntu ushobora guhuza ibisigisigi bya Hutu Power hagamijwe gu'icyerekezo gishya ihuriro ry'abarwanya leta y'u Rwanda. Ibi leta y'u Rwanda ibishingira ivuga ko kubw'izo mpamvu idagomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi yashyizeho ndetse ngubwo nibiba ibyo intambara izakomeza. Kandi u Rwanda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame kenshi yagiye yizeza abo bategura ibyo bikorwa ndetse nabe nabo ngo kwiyo ntambara nubwo bayitegura itazigera ibera ku butaka bw'u Rwanda ahubwo izakomereza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko ariho hanini hashobora kubera iyo ntambara. Kugeza kuri ubu ngubu mu makuru atugeraho aya makuru avuga ko mu ruzinduko Jean Luc aherutse kugirira i Kinshasa yahuye n'umujyanama wihariye wa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu akaba ari umujyanama wihariye w'uyu mukuru w'igihugu mu by'umutekano bita Desire Kashmir Ebelande Kalongele wahuye n'uyu nguyu umuhungu wa Juvenal Habyarimana Jean Luc Habyarimana, aho kandi bivuga ko mu byari bihari ari uguza imikoranire na FDLR ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakavugwamo n'imitwe wa Zarendo. Nk'uko abamenye iby'uko guhura bivuga ko uyu Desire Kashmir yagejeje kuri Jean Luc ubutumwa yahawe na Perezida Felix Tshisekedi, ubutumwa ngo bumwizeza ko ari umugambi uri gutegurwa wo gukora ihuriro rikomeye rya gisirikare, ni ukuvuga coalition militaire rizahangana na AFC/M23 nyuma yaho ritangire kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ngo iyi coalition militaire izakorwa ikazabanza gukora ibikorwa bimeze gutya. Ngo icyambere ni ukugaba ibitero ku mutwe wa 23 aho uriho hose wamara gushyirwa hansi nta kindi kigomba gukurikiraho nkuko ubutegetsi bwa Kinshasa bubivuga, usibye ko ibitero ngo bizahita bikomereza ku ruhande rw'u Rwanda mu guhangana naho uyu mutwe wa 23 uturuka. Aya makuru akomeza avuga ko nkuko abamenye iby'uko guhura babivuga, ngo aya makuru yemeza ko Jean Luc afatanyije n'abayobozi bo muri Minisiteri y'Itumanaho n'Itangazamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bahise bashyiraho urubuga Extra Africa rugamije kweza izina rya Habyarimana, kwibasira leta y'u Rwanda no gutangaza ubutumwa bushyigikira gahunda za Tshisekedi mu karere. Umugore wa Habyarimana Agatha Kanziga n'abandi batsimbaraye ku ngengabitekerezo ya Hutu Power cyangwa se ya genocide bavugwaho kugira Jean Luc inama yo guhindura izina rya FDLR ikitwa FCR Frontière Commune pour la Libération Rwandaise. Ikigamijwe ngo nta kindi no guhindura isura umutwe wa FDLR ufite mu ruhando mpuzamahanga, mbese isura yawo ikagaragara neza. Gahunda yagutse ya leta ya Kinshasa ikubimo guhuriza hamwe ngo abarwanya leta y'u Rwanda binyuze mu guha indaro abanyapolitike ndetse nabo mu rwego rwa gisirikare bahunze kugira ngo bazashobore kugira imbaraga nyinshi. Tshisekedi yerekeje amaso kuri Nyamwasa wahoze ari umwofisiye mukuru mu ngabo z'u Rwanda RDF, nyuma akaza gushinga umutwe wa RNC. Amakuru avuga ko Nyamwasa yagerageje guhuza imitwe yitwaje intwaro ya politike n'icengezamatwara kugira ngo byifatanye kurwanya leta. Amakuru avuga ko mu rugendo Nyamwasa yagiriye i Kinshasa muri Nzeri 2024 yahuye n'abayobozi bo muri FDLR baganira uko bakongera imbaraga ubufatanye buri hagati yabo. Abayobozi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazi aya makuru bavuga ko Nyamwasa avugana bihoraho na perezida wa FDLR bita Gaston Iyamuremye uzwi nka Victoire Byiringiro. Basobanura ko uyu mubano ari inkingi ya mwamba ngo mu mugambi wo guhuza RNC na FDLR. Icyemezo Byiringiro yafashe muri Mutarama 2026 cyo kugena
muramu we Cyprien Ngabo nk'umuhuza wa FDL n'itsinda rya RNC riyobowe na Frank Ntwari gifatwa nk'ikindi kimenyetso cy'umubano uri gukura hagati y'impande zombi. Amakuru yemeza ko ubufatanye butatangiye vuba, aho ahamya ko mu ntangiriro za 2025 Byiringiro yohereje umunyamuryango wa RNC wa muri Canada Emmanuel Hakizimana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo avuganire FDLR mu nama y'abarwanya leta y'u Rwanda. Bivuga ko iyo nama yari igice cy'ubukangurambaga bumaze igihe bwo guhuza abarwanya leta y'u Rwanda bamaze igihe baracitsemo ibice binyuze mu nkunga y'imari n'iya politiki ituruka mu bantu ba hafi ya Tshisekedi. Ibikorwa byo gushaka abayoboke bajya mu ihuriro rirwanya leta y'u Rwanda byakajije umurego, harimo abashyigikiye FDLR baba muri Uganda n'abavugwa cyane muri RNC nka Charles Kambanda, Eugene Gasana ndetse na Christine Uwizera Silemo. Aya makuru avuga ko umugambi wa Tshisekedi utakiri ibanga kuko ukomeje guha FDLR ibikoresho kwegera abagize uruhare muri jenoside cyangwa abafitanye isano nabo no gushaka guhuriza amatsinda yanga leta y'u Rwanda mu mugambi umwe wo kuyirwanya kugeza ku kuyikuraho. Ibi ngo bikaba ikimenyetso gitegura ko hashobora kubaho intambara ikomeye cyane ishobora kuba kuri iryo tsinda rishobora kubakwa cyangwa se ikabana mbere yaho mu gihe u Rwanda rwaba ruvuga ko rurimo ruragamiza gushyira hasi ndetse no gusenya iryo tsinda ryaba riri gukusanwa kugira ngo rirwanye. Bivuga ko bamwe bari kugira uruhare muri ibi bikorwa bagomba kwitonda cyangwa se abavugwa muri aya madosiye, kuko ubutasi bw'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda nacyo gishobora gutangira kugira icyo kibikoraho hakiri kare. Uyu munsi bivugwa ko u Rwanda nanone rurimo ruragerageza gutera intambwe zose zishobora guhagarika ibyo bikorwa mu bigaragara. Hari andi makuru yamenyekanye nyuma y'uko igisirikare cy'u Rwanda bivugwa ko gishobora guhagarikirwa inkunga igifasha mu bikorwa bigiye bitandukanye, ndetse mu gihe aherutse no gufatwa bimwe mu bihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu u Rwanda rugaragaza ko rutigeze rucika intege mu mikorere igiye itandukanye rutanga nka serivisi na serivisi zigiye zitandukanye. U Rwanda rero rukaba rugiye gusimbuza abasirikare n'abapolisi i Cabo Delgado, n'abari basanzwe nyine hakaba hagiye kuba hakoherezwayo abandi hano Cabo Delgado nk'uko amakuru rero itugaragariza cyangwa se abigena mu by'ukuri. Reka turebe rero cyangwa se reka dusuzume tumenye uko bihagaze cyangwa se uko bizifashe. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwatangaje ko buri mu myiteguro yo gusimbuza abasirikare n'abapolisi bari mu butumwa bwayo bwo kurwanya iterabwoba mu ntara Cabo Delgado muri Mozambique. Kuri wa gatanu nibwo umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi yahaye impanuro abasirikare n'abapolisi bitegura gusimbura bagenzi babo i Cabo Delgado, aho yabashishikarizaga rero uko bagomba kwitwara neza, ndetse ababwira n'ibikorwa bagomba gukora n'imyitwarire igomba kubaranga hano muri iki gihugu bagiye kwerekeza, bagiye gusimbura bagenzi babo babanjeyo mbere, no kuvuga nyine hano muri Cabo Delgado Mozambique, mu bice bigiye bitandukanye aho ingabo z'u Rwanda zikora mu bice birimo Palma ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Abangaba rero bakaba bazakora mu bikorwa bigiye bitandukanye n'ubundi bisanzwe bimeze nk'ibyo bagenzi babo bakoramo, nk'uko bigaragara rero ubwo akaba ari ukwitegura rero mu by'ukuri uko bagenda, ibyo bikaba byamaze gushyirwa akadomo. Kuri wa gatanu nibwo umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major Vincent Nyakarundi yahaye impanuro abasirikare n'abapolisi bitegura gusimbura bagenzi babo i Cabo Delgado. Impanuro Major Vincent Nyakarundi yatangiye mu kigo cya gisirikare cya Kami. Ni igikorwa kandi cyitabiriwe n'umuyobozi wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe ibikorwa CP Vincent Bisano. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwatangaje ko muri kiganiro Major General Nyakarundi yibukije iri tsinda ko ubutumwa bwaryo ari ukurinda abasivile ibikorwa by'iterabwoba, ari nacyo kigomba kubajyana, ndetse ari nazo nshingano bagomba gushyira imbere nk'izigomba mu by'ukuri kuba aricyo kintu cya mbere kibajyanye, ibindi byose nyine bakaba
babyibagirwa bakibuka ko hari inshingano zibajyanye cyangwa se hari ibyo batumwe. Yakomeje abasaba kuba abambasaderi beza b'u Rwanda, ashimangira akamaro ko kurangwa n'imyitwarire myiza, gukorera hamwe ndetse n'ubunyamwuga. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwatangaje ko muri iki kiganiro Majoro Nyakarundi bikije iri tsinda ko ubutumwa bwaryo ari ukurinda abaturage. Majoro Nyakarundi yabasabye gushyira umutima ku kazi nk'uko bagiye gusimbura babigenje, kuvuga ngo bakabakora mu ngata kandi bagakora nkabo. Ubwo ni ukuvuga ko nyine abari bariyo bashimwa. Uyu nguyu rero Vincent Nyakarundi akaba yavuze ati Majoro Generali ati mugomba gukora neza rero nk'abagenzi banyu. U Rwanda rwerukaga gusimbuza abasirikare n'abapolisi bari mu butumwa muri Mozambique muri Nzeri, mu kuvuga mu kwezi kwa 9 2025 nibwo u Rwanda rero rwari ruherutse gusimbuza abariyo. Ubwo bivuze ko abari bariyo bagiye kuba mu by'ukuri nabo bataha, aba nabo bakajyayo nk'uko rero bigaragara. Ubutumwa bw'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique bukubiye mu masezerano ibihugu byombi byagiranye ku busabe bwa Mozambique. Aya masezerano rero yabaye mu 2021 nibwo aya masezerano yashyizweho umukono hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga u Rwanda ndetse na Mozambique, nibwo bashyize umukoro kuri izo nyandiko zemera ko cyangwa se zitanga uburenganzira ko ingabo z'u Rwanda zijya hano muri Mozambique zikajya gukurikirana ibikorwa bigiye bitandukanye, kucunga ndetse no kubungabunga amahoro y'abaturage. Ibi rero bikaba bikorwa umunsi ku wundi, bikorwa n'ingabo z'u Rwanda ndetse bivugwa ko muri aya masezerano yagiyeho cyangwa se akorwa hagati y'uruhande mu by'ukuri hagati y'uruhande rw'u Rwanda kurwana muri Mozambique bigenda bitanga umusaruro, ndetse Mozambique ikaba yaragaragaje ko yishimira rero icyo gikorwa kigenda gikorwa. Kugeza kuri ubu ngubu imibare itugeraho itwereka ko intara ya Cabo Delgado yari yarigaruriwe n'ibyihebe kuva mu 2017, aho byishe abaturage 3,000, abandi 8,000, abandi 8,000 plutôt 800 bava mu byabo. Ni ukuvuga ngo byishe abaturage 3,000, abandi 800 bava mu byabo kuva ingabo z'u Rwanda zahagera mu 2021, ubwo amasezerano yari amaze gushyirwaho hagati y'inzego z'umutekano z'u Rwanda na Mozambique. Zabashije guhashya ibyo byihebe, aho mu mpera za 2023 Mozambique yatangaje ko hejuru ya 90% by'intara ya Cabo Delgado hari hamaze kugarurwamo umutekano, abaturage bagasubira mu byabo. No kuvuga ko ibyo bikorwa byakorwaga n'ingabo z'u Rwanda byari birimo bitanga umusaruro cyangwa se byari bimaze gutanga umusaruro, kubera ko byari byaragejeje umutekano ku kigero cya 90%. Ni ikigero cyiza kandi gishimishije mu bigaragara cyangwa se mu makuru y'ukuri aturuka muri ibyo bice. Ibyo rero ni ibigaruka ku ngabo z'u Rwanda zigiye kwerekeza Mozambique. Hanyuma rero mu makuru yandi akomeje kugenda amenyekana mu mujyi wa Goma, akomeje ibikorwa bigiye bitandukanye byo kwamagana ibikorwa by'ibitero bya za drone bivuga ko byagabwa ahangaha bigahitana abasivile bagera kuri 2, ndetse bivuga ko ibi bitero byahitanye n'umukozi wa MONUSCO, umukozi w'umuryango w'abibumbye ishami rya UNICEF. Ariko amakuru akavuga ko nubwo byagenze gutyo, mu by'ukuri ubutumwa bwo gufasha abaturage buzakomeza gukorwa, ndetse habayeho gusaba ko ibyo bikorwa bitabangamirwa kugira ngo ubu butumwa bukomeze kugenda neza, kuko bwagiye butanga umusaruro ku baturage bagiye batandukanye bagiye bafashwa muri ibyo bikorwa. Bityo rero kubibangamira bikagaragara ko ari ikintu kitari cyiza, mu by'ukuri kibangamira rero abatuye ibi bice, nk'uko amakuru
agenda abigaragaza kugeza kuri ubu. Reka ngushimire rero, ndababwira ko mwakoze cyane, ni iby'agaciro, ni iby'ingenzi kubana namwe muri biganiro n'amakuru twari turimo tugera tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye byari bikomeje kugenda bivugwa kuri mikoro. Ndi Bosco in Region Info, bahafi rero kugira ngo turusheho kugenda tubana mu by'ukuri muri amakuru n'ibiganiro, tumenye uko byifashe hirya no hino. Turagaruka mu masaha ari imbere tureba n'izindi updates zigiye zitandukanye ziraba zikomeje kugenda zigerwaho. Ayo rero namwe makuru aragezweho. Reka mbashimire, mwakoze cyane, mukomeze kuryoherwa, abari mu Burundi, abari Uganda, abari mu Rwanda, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye, Mozambique, Zambia, mudahwema kutugaragariza urukundo no kutwereka ko mudukurikiranye. Ndabashimiye cyane kandi bikuye ku mutima. Turasubira mu masaha ari imbere tureba n'ibindi biraba bigezweho ndetse naho ibintu biraba bigeze. Ciao ciao, hasta la vista.